EmaSwati aphila kabuhlungu. EmaSwati asebuhlungini. Impilo le bayiphilako ayikho mnanzi. Angifuni ukunitshela manga. Lo munye umuntu angahlekisa ngayo, lo munye umuntu angahlekisa ngale video lengiyendako. Sengiloko ukuthi ngoba ngisebenza ngebamvu and ngihlale ngisho simangisebenza ngebamvu yaduma umuntu ofika hlale phambi kwakho. Akondidlalele ebuhlungu bakho ubone lokho ukuthi lenkinga le it's not really spiritual. Lenkinga lena idzinga kubambana kwemaSwati. Lenkinga lena idzinga uhulumende ukuthi akazame kwenta ngcono. Akazame kulalela abantu bakhe ukuthi bathini. Inkinga lengiyibonile phambilini ekokuthi bese ukhanza ukuthi abantu bayaqoshwa, bese ukhanza ukuthi abantu bayaboshwa. Yile ndlela abantu leba approacha ngakhona babakhuluma into. Yabona mawukhuluma ubuhlungu bakho, ingaqhamuki lemvu ungazi ukuthi wena usuthuka hulumende, ngathi wena usuthuka ungwenyama. Kingdom, it's a kingdom country. Angeke wathuka ingwenyama. Akufanani nema countries la nabo president ukuthi bantu ba free ukuthi bangakhuluma noma yini ngoba loyo muntu loyo usuka hlele esihlalweni for 5 years or 10 years aphume kungene lo munye. Hence they are free to say anything. But thine ngoba siku kingdom siholwa inkosi. So ngeke uze uthuke inkosi. You can't. Mangabe ufuna ukukhuluma ubuhlungu bakho buvakale. Khuluma ubuhlungu bakho buvakale, unga insult inkosi. Ungathuki icabinet nje ungakwendi lo. Khuluma ubuhlungu bakho ukuthi wena njengemfana loliswati yini lo bhekane nayo. Ngiyawacela emaSwati guys, ngiyanicela yathi ngiyanicela. Lena akusi impi lengaliwa ngumuntu loyi-1. Lena akusi impi lengakhunywa ngumuntu loyi-1 avakale. Akusi lokho. Nami ngilana I'm not even sure. I never thought I would talk about this, but sengiloko ukuthi le yakho lengitholile itolo yebanifana lebajikiswako esikolweni ngenzaba yokuthi abakabhadala school fees kuloyo mzuzu lo mtali akasebenzi. That touched me. Ingithinthile. Uyangiva ukuthi ngithini? Ene nawe lemvo le ingakuthinta ngoba nangabe wena usesengakabhekani nako, umzala wakho ubhekana nako, antu wakho ubhekana nako, baba wakho lomkhulu ubhekana nako, sikhona sihlobo sakho lesendlula kulemvo lele yenteke kule patient ambe ngikhuluma nayo into. Yangiva ukuthi ngithini? Bantu bayakhala ukuthi umfu uhola 1.5 fanele athenge gas, inyamathi gas udura kanjani? Fanele abhadale imali. Fanele rente. Fanele abhadale school fees, i-transport, kudla, utoyithatha pile mali ku 1.5. Ngiyayiva ukuthi ngithini? Ngicela ama-content creators aseSwatini guys, ngiyanicela, yathi ngiyanicela. Lena akusi info lengayikhuluma ngiyi-1. Nangabe wena uyadada ukuthi lilimi lakho limoshakele, uyadada ukuthi unama-anger issues, angeke wakhona kubeka indzaba ngenhlonipho uzuyofika ekugcineni, ungayendi le video. Kacha wena nangabe yadada ukuthi inhlonipho unayo, thatha le phone yakho uyibeke la ephambi kwakho, ukhulume lobuhlungu bakho lobhekana nawo even lakho, khuluma lobo buhlungu bakho lo. Guys, let's get the whole country talking about this. Yathi mina ngize ngacabanga itolo before I couldn't even sleep guys, I couldn't sleep. Lemvo ngaze ngayicabanga ngathi it's possible ukuthi ingwenyama ayathi ngalo lokwenteka lako emaSwatini. Ngasho ukuthi it's possible ukuthi angisho ingwenyama kunebamfule ingwenyama lebathumako. Ngoba yena ngeke azakhona ukubona live vele. Kunebamfule abathumako ukuthi abagatsi ababuke nhlangothi tonke ukuthi kwenteka lana. Uthola lokho ukuthi labo bamfule labo yibo lele basifeyilako kahle kahle. Yibo lele bangendi umsebenzi wayo. Thola ukuthi ingwenyama yadi ukuthi enzaweni leso akunasibhedlela. Thola ukuthi ingwenyama yadi ukuthi enzaweni leso akunamanti. Bantu bakhona bayasokola makufanele bathole imali. Ungathola lokho ukuthi ayadi. Thina simaSwati sinalemfo ukuthi hayi but ingwenyama iyadi ngeke ihlale ingade even la. Guys, na ungumholi ngeke uze wathi yonke into. Ma ungumholi kunebamfulo babekile ukuthi bakubukele leto dinsawo lethu. Thola sabo bantu labo babukile bayahamba bayoqela imali kuthiwe hey le yanzawo le yayinamanti sicela imali yokufaka imali. Bangawafaki nalawo manje bathi idlele leyo mali. Lokho ku possible. Sike sayibona yini lemvo ngalelo liso lelo. Kuthi ngenteka kube vele kuyenteka kanjalo. Ingwenyama yadi. Nakuthiwa na umuntu kuthiwa uyakhuluma loyo mlaydo wakho awufiki nekufika engwenyameni ngoba who are you?
Sibobani thina ukuthi singafuna ukukhuluma neNgwenyama? Sibobani thina ukuthi singafuna kwatisa iNgwenyama ukuthi simaSwati siyasokola? Sibobani? iNgwenyama ingumholi, ihole thine ezemaSwati. Ngoba masingekho thina itohola bani? Ihole thine ezemaSwati. So mawungumSwati uyatata, futhi uyatata uya content creator or you are not a content creator, thatha le phone yakho, recorda lobuhlungu bakho. Nangabe uyathi ukuthi enzaweni yakini kwentekalani, yini lokhu wrong lova ngazuthi uhulumende angakulungisa, thatha ifoni yakho ubikele uhulumende umtshele, usho ukuthi maSwati lamahle ngicela ningiside le video ifike la kufanele ifike khona. Nangabe kufanele nithege icabinet ithegeni, nangabe khona le matiko lophuma khona kaNgwane lonayo ama-socials mthegeni loyo muntu loyo ayibone le video yami, abone lokho ukuthi mina la ngiphuma khona la ethi Canfini, nangabe kulapho la ngiphuma khona enzaweni yakini sinenkinga yalokhu nalokhu asinako, sishodelwa yilokhu nalokhu. EmaSwati kufuna ukuthi abambane. Yathi ukuthi kule video le ngiyipostile itolo, kukhona lokuchamukile wala eSouth Africa wathi inkinga yeMaSwati awakabambani. Inkinga yeMaSwati ukuthi lo munye usinakasukuma afuna ukuthi eMaSwati aviwe, avakale. EMaSwati ayamguqukela loyo muntu loyo amende umuntu lomubi. Live lethu lihle guys, live lethu lihle. Kuthula kwakhona kunokuthula. Nami makuthiwa ngisukile la kami ngiya ekhaya kithi ngiba nekuthula lokukhulu ngoba kunekuthula, ngeke ube worried ukuthi sekudutshulwa bani. No. Kecha kubhlungu ukuthi uDothi mawufikile, mina bathiwa ngifikile leyo weekend leyo ngifikile, kuningi le nto jika kungilimatile ngoba ngiba nalemva ukuthi kecha leni uhulumende angakulungisi lokho. Leni kungalungiswa. Kubambe kuphi ukuthi kulungiswe? Ngize ngibuta ukuthi ngabe inkosi yethu iyadi na kuthi la akunasibhedlela, bantu bashonele etindlini. Ngabe inkosi yethu iyadi na ukuthi bantwana bayajikiswa etikolweni kuthiwa babuyele emakhaya ngoba banayo imali ekubhadala. Ngabe inkosi yethu iyadi na ukuthi laba bamfule bayeta ibhedlela kuthiwa i-medication kufanele uyithenge, utoyithatha phi imali ekuthenga i-medication ungasebenzi? Usalukati umdzala umkhulu utoyithatha phi imali ekuthenga i-medication yo God. Ngabe inkosi efina iyadi na? Labamfule batawufika kuthiwa sivoteleni. Umumfu uyamvotela, uvotele ukuthi ulungisela yena nemndeni wakhe. Afika umumfane akujutha akuyenge ngesinkwa ne-cold drink ngoba bayadi ukuthi you can't even afford bread. Awukhona uku-afforda sinkwa. Umfa afika akuthengele sinkwa sa-R10 ne-cold drink ya-R12. Athi mi hambe yongivotela ndothi ngingawina ndoqhamuka ngikwendele info lengekho. Ngiyangiva ukuthi ngithini. Info lengekho. Yiko lengisho ukuthi laba bamfu lesibakhethako as ministers, laba lebabuka letindzawo lasuke sibavotele khona, nabo abawenda umsebenzi. Mina I strongly believe ukuthi lele kufanele bakwende mabafika eParliament abakwendi bagubhela kwesabo. Guys, thathani lamafoni enu man, yakhani lama video, thegani iTimes of Swaziland. iTimes of Swaziland mayikhulume ngathi, ayikhulume ngathi. Channel S akakhulume ngathi, Swazi TV akakhulume ngathi, eRedwen akukhulunywe ngathi. iSwaziland aseyikhulume ngathi, ikhulume ngalama videos leni wentile ngale tinkinga tenu, ngalama videos leni wentile ngalo kulikhuni lenibhekana nawo emphakathini. Raise your voice, khuluma. Ekukhulumeni kwakho ungayithuki iNgwenyama, ngiyaphinza. Ungayithuki iNgwenyama. Ungayithuki icabinet. No. Ungakwendi kanjalo, khuluma kahle from the beginning until the end. Ukhulume kahle ngenhlonipho. Ngiyangiva mose ukuthi ngithini. Ngalenye ilanga kutawulunga guys. Lemvo le ibhlungu le. Labanye abafana bathembele kungena emafosini. Lawo mafosini lawo lekufanele bangene kiyo, udova lelikhehla likutshela ukuthi lala nami into okufaka kuloyo mzuzu ngeke likufake nekukufaka. Guys, kubhlungu man. Kukhuni khulumani ngale timfi. iNgwenyama kufanele yadi ngale tinfo leti.